O Vice President ka BJP bat MDC ka Tura, o Bernard Marak Ulapla ba UMP ka Lok Sabha na Tura, o Saleng Esangma, Ulapan ya ka Jingkershan na ka BJP ha ka por bayakon ya ka election. O Saleng o Dayban Ay Kublay ya ka BJP namar ka Jingbompen yang kertong ha ka election. Uday ban snyongu bangaru nga klem yakon kum ukertong shimet. Ngamla ban sneu thu balai ba usaleng Ukraine persya ya keseng BJP haba ka BJP kala kershan ya banyo ya ka jingjob ong Bernard ha ka wei ke interview unong le YouTube o Bernard ulong ba usaleng ulawan ye kendu marmet ya Bernard bat kerpat ban omi ye khun kum ukertong shimet bat ban kershan ya usaleng kum ukertong o Bernard ula kentho ba jin lada ka BJP kami ban yakun ka jingjob jong usaleng sangma kan long ka bastang bha ula ongru ba kinong kershan ka BJP kila kentaj ban vote ya ka NPP wat hapdeng ki jingpta jong kinong yalam ka Delhi ki nong kershan ka BJP Harilum Karo kim kwa Satya ban kershan ya ka NPP ula benrab menta bala sapriang ka kubor ba kilaingut ki MLA ke Kongres kila pengkre ban penyesok no sya ke NPP lapor ke khana ba ke BJP kala ban khro saya useleng sangma ban wan yesok no sya ke BJP naba ke Kongres kala khalim hame khalaya watla kala yo ya ke jingjob Harilum Karo ki riu pej perman ya ke san himasima kila penpa ba ke Kongres kala persyang ban raskong ya ke jingjob jongka ha ke election Lok Sabha Henry ke jingni pat kalong da perdet hakaba bon kinong kershan ke Kongres ki don ya ke jing sneu menta ba kila syak thok bat sedang ban pai kmat no sya ki wei pat ke parti